Jungi, kamdon ka jungi jungai, kajat penril jungi kan sajak ngai. If our leaders do not have the vision, the state will perish. Hanegapor, ngai kamu kadem yo boleh nak buat tahu, boleh boleh negara kelenti, banyak orang plui. Bat phi kum ki kenhon jo ki seng balam ki nongelam jo ki seng balam bo pher anu da sim su ya ka kerteng ke jong phi bat ya boro na kadyang na kamon ki balong ki nong song sinong jong ke jala ki ba ya poi sia ka ni ke chaka nadu ki samla ken thai ba serang kilong kemi kilong pa bat ki hep ki berit don ru ki bla phone mane na po nong ston na po jual ba kedong la su banyak don Amerika compare kaning lai don namar ka dau ba ka bangi kom ke jan penri ngia kendu ngia tingku na ka pon sya ka pon kane de gasri hoy ka ba kom ke jala nilai nanti san pos nem kesini kah kejoka. Pada suap monia cakman, ngai borom mikir ramba bulan dekat dengan bor khantam, kibala ai kejekren kejoki, imatarsis, tiba arju, berkiwe deh, kinong elam joki seng balam. Kibla pun sengo lang hagi lang baro hani ke je kedua lang apreng ke mariang ke bakrep nimsim la kerandir kuma perken mau bola na mangi ke menta nim perkhat ya kalasai kadai ke deiti kadai ke jengke kli kadai ke kamram mangi ke menta banai na ke menta kalawi jong kalasai kau kiom dekat ti nong wei the present belong to the past but we do not belong to the past mangi matangim dei jong kabalalit no wala da kani kamenta kadai jong kabalalit no ngai dei kita kinong saindur kinong powder, kinong prat nanti yang kalawi jong ki long dien bat ki pateng ki barawan. We are the framers of the future generation, but we do not belong to the future. Kadang segi kepada jengken mau ngami kumnong mikmat ngai ke burom ya ke constituency kepada saya dengan ningkom du kom UMDC na 19 jauh constituency but menta na 17 North Shillong constituency kom UMLA lesi abang ye baka jala ke jongi mentang idap san pos nem ngimdon ban penting na ya kalawai dan mar terkadau hoi long Meghalaya members of Legislative Assembly Lehraiñ simet ngong men le ayu den mat kadau ngahapan don ani ke jaka ban penbor yang ke government bagadai ban le ye na ko banta kalawai ba phanai jong ka ri ba ke jat rio kham tam mi ki khon sama kenyo bread no sharod yang jing kuak burom ngakir tu kani ya baro lemar kesgi kepada pesan posnan bread no sharod kani jing kuak burom kepada pelong ya kejala ke jongi kejala ke bagi yo klemu pot usam ngimdon ke wei lu kaan kepada da kerpang yang ke menta pada ke lawai joki long dien bar ki pateng ki badangwan ngidon ngiyo ya kejala Lehraiñ don kohok
Kahok ginang yaipan hadu menta upod usam udang sa renghang langi pai ke Assam Meghalaya interstate boundary dispute kampat la ban pynbeit hadu menta long Lehraiñ bangan let ban siam benta bat ki long he long han ban deng utai ban phong ki sut ki bot hapoh polo de mata dau menta ka single jit ban de donang ringkat bat pi kum ki katba bat kham tam bat ki long ying long sem ki bangadel banai khusna mantam ban itu kerpang yaki lemari kesni kidon kibong babarin Adelbert keke ke bapile ke Lehraiñ hatu ke Lehraiñ nenganang persang badeda ya kata ke Lehraiñ nengi perkata kita ke status na ikai nga bagang tip kita ke status nama ke jai beriu jongi ke status come down show kanang kanang lihat kanang hiar arsut ka barang migisi ka barang yakipor ke jai beriu jongi ka barang ki kanang ngam yanu ngen keno ikon jungai balai senem siteng matip pakidon kita kesap yong balai pa sei pidon balai pimuan no si balai pimuan tia no si sei pilai par sei pitia rego ngadon ata jaka kun bangan pentik na ya ka bangan yaki ban priyo ya ka lawai ka basingan jong ka menta bat ka lawai so si bakom ke cai penriu san po senem ni sei yang taki leaders ki bakam leaders henrei ki de ki dealers nginang perkat bagi jingai nang takalawai jong kilong dian ki paten penban ki jingai ya di simet ki prat lenti lagi nak kawai konstituensi nak kawai kalama baki kerja rupun sien ya ka nomren bat scam ya ka syuki la jong mereka semua sarong mana mereka por bangami dan intellectual konstituensi ka bakam ymlah penkit ram ya ngala terwa ka kerta ka banang biang ka bor perkat ka bor met ka bor bensim ngam ko awan ab nadap ngerupo snem ngan sa realize ban lei ya ka jai penriu jadi siteng por ngan sim biares no ban sok thai na ta kam ka bo blei da hot la ka jong ka penta ngadon ni ka jaka dari ka bor ka badon ka jik to na syaragat ka ta inner voice ngawan ni ka por ban represent yata voice of consciousness ketika sur jong ke jengit kiblam halor kini kimbat santeli kibang alawan ra hakmat ngala keren ngalawan ra po kayim dorbar tawan ki ong hanaba ki underestimate penban nomor bali marwai rekip tip ngadon pat upai ba ubai ka mohor ke jongki man ka election south league election kalit pasak ka election ke baduan kadai ke election ke pasar ki ai ke mohor wala kalau marwai dengan persang marwara kimat ki bakta madyong yangi ka menta pada kalawai masumsi baki realize la dia kiko na dia bagi dan majority reki penlong minority yang jai beriu jongi kiko na dia bagi dan numbers Henry ki pelong out numbers yang jai beriu ya nongan keno ngadon ni kapor ringkat ki parlok jang kenam ki wan man senrang banyak tiap banyak damlang hari jaka wala ka kriat Henry kat pangdang yakun ngidang cuat namar ban pertikna ban yo yato uso ubatiang kijenge ki nagapor saupo sanpo snam menta kasgi hakjiga dan tijo jala kijenge ki susakut asurok uso udai ulati uguli baki senduk mediam syai kejai beliau laku magidon sikiwai pat kijala sikiwai pat kiri ke bagi hapan dawa ialah kejong kohok lada kahok ngisa kini no ngisa luti no dah kaya ipat din penkermen yang kalawai jong ki longdin bat ki pateng ngaku aban keren dah kebasyai bagi issues ki pamuan ra
hakaman ke sarkar lalu ki por bang job ya collection undai tang mentah balajar collection na sem senam nadu bang job ya collection arjar khapra ngalawan ra ngapor skapor lega skut tang ka assurances basu ai tak jingkular tang ka ktin om kakam kita penboring awan hapan wan ni jakar sau siteng ngadeclare bangan le yang sit-in demonstration nakaba yaki lembaga jing klaim mangor nakaba syusyong nakalenti berjai-jai kita gibong kobong iba prestun nakaba burong yo bakum no mikmat ubla pa dikipai ba di banya keren ngalaya keren na po ka assembly barkanon kapor ya kabang apan kup le dia kung kamansiam jogi seng balang kanon kapor ru apan kup le dia nakamansiam kung ki seng le no ban penyo ya kejing dawa lagi nak tiang ban keren ya kejing shisha ke eipat kata kejing rakhi lai lut ke bang layo ya kejela klam pun usam klam kian banyada kalong ke ke bang minum lapan pedang demat kadau wala boycott ini kesini kipai pa jo kejela kinum smo per rengong kan ni kade ban ai ke burung ngampuak burung kamen toy ya kamen la jong la syar ngalen ni kepertai habira barra manur paling ini bet ke burung de namar ke jing bet ke burung jot ke jat penrio kidon ki party ki badai kita ki largest party jo ki regional party ki note balia keren ya ka reservation policy namar bagi don ki candidate na po Garo Hills ki pen yang suki ki pen yang kakam nang mikmat la jong dah kebaya pen berkalawai jom kilong dian berpateng perkat ngopi ki taki party demat kada wala jit balong marway balong lai lut ban ki lai lut ban pertah lai lut ka reservation policy kadai ke PI ni dei ban tip ya kata ki inga na wala warai kini balong sensitive regarding ke gods jogging kom ki leaders bagin wara na ta ban sensitize ban persotu ban persyai ban starting pa ba san post nam sakat no na compromise ki khon sama ki jongi barang basta neng lawan ra bangong kai ki start ka job reservation kalong highly illegal kat baka constitution lemba article 16 clause 4 kabong but reservation is meant for job so lingok pat nei ka bi pat ka kyanik kanino menta ngino kambar sotu ko bakal di ba arju bakal datang ke mere resolution na ka personal department it cannot be called resolution if this very subject could not be brought in the floor of the house therefore it cannot be called resolution berkampalongan berasa polisi hadu benta ke polisi ke kala konspirasi ke polisi ke kala konspirasi sanpo senam kung kipai ba kejala sakanu na compromise kade kapor ngalong atpar bagi parlok Garo kebre kiju kinong song ha kejala kasih jantia Garo kasih jantia kelalong keke basusi bakami kasih jantia hengai lagi berkemau bo kasih ukriam upra boy war maram ulengam udai upan kasih bayar nidokam balwala ka change hakni ka subject jongka reservation policy manginula shuba dia pen mataki khol sama jingi ki basta kiyo prapusan kendai po kamar se joki ne kibio shu bakile ke professional courses ke jonki kibio shu kali ban pule yang taki lain mo per ke jonki hatu dang la si ban compromise hatu ka shong nong rim si banong bagi ko banong kinong yalam ni ko ban yalam hendak kita so kerat ban sya yalam san pos nam nadu bangyo ala jong jela hatu menta ni dang so tenat barsohun harta kijing sya yalam kinong la compromise how many like enhancement of age limit small mo ai kublai yang ki colleague partner ki berada po MDA baru siapa pi ke burung tambah penting na baik ni kawin ke isu keladap ai ke burung siapa kini ke beram sa ki isu
sau tu ni berkiwai dia kadai berhapan pendet namar baru hamta ini sau tu ni kadai badon nak kekti kamdai berhapan pa ni kecing segai nasa kuwai pak kestia nak ada central government dan nak asal government kadai badon nak kekti boleh pimla kamdai mau pimla kadai mau pimdon ke political will pen bahkan pau ya ke political will ke jompi ko ba pilih tu sini arkanta shawan poi ani ke cakap an declare ya kata ke demonstration ke joma ke teori ke political will ke bagi up community boros kata ne pi ko apa begini ki sautuli ani kiwe bakham dom kam kinsale urbanai live na show collection kram pen simo pi ke borom tambah penting kenapa bagi isu di bakta eksama ki isu di bakta ke jai penrio kita iban longkam lem kota ngom tangkat ni ayam yang tu propose pipidon ngan pi de kakam nama ngom pi pidon nak keti lagi pai relocation jom kinom shong ham te ko thamotor kadai keti jom ka government when ye kitu kibale ki employee jom ki government boleh kita ki employee government kim ko wo ya government kibang kam lo government boleh kim tre kadai bakal ke conspiracy kesating hadu menta syukuran sa man collection wat by election badak wat menta coba rakhir ya kini ka sini sampo sinam lu lakular kinangai kular hiru an shua collection ngino ki basta bat kiba sotu wan bishar hey kabade hey kababde nomor kadau kini ki isu ki banga ngapan kimde ki banga kuat kamde ki kuat joma ane joka khnam ane joka constituency ane ki jing dongkam joka state mentah kuara problem saban bu tu bargit mentah nabo penbu itu jing kham manian ti lemba nabo thermotor mentah sau senam kelakta ke congestion kayat kayen kalai kawan jom kipat ba kayat kijat ini kiba ya kikali ya nungin keno kali ke government bersim ye jiki kali watang ini small issue ymlah pantakil kumlo pat ki claim bagi leader kumlo pat ki claim bagi sensar ya gastir man pai so boundary ladang nang ko on persating sa sispas na ke soma pi ron ka bor henry kini ter seriousness ke jompi ban implement no ite ki true infrastructure kum ke school kum ki colleges kum ke healthcare kata kan penskem lu yang jenong try hak itu jaga dan itu lu penskem yang jenong yo to put usah umdai mangi ke masor umdai ke sorga ani umdai lu ke district council dai maki ini ban perpau tak jikir clear lagi balik apa itu ke scheme mereka for number 1 po central bagi syukuran sa taman sipan ini ban ai ke kalian jongi lu lagi dia berdekat ke scheme mar san polak ru kampak kata mengenang yo arplur arpo mentah pergi arplur sanpo kiwi berporo ki constituency warang itu kita kecil clear makanya kita common issue lada ni dekat tam san polak goi umeli nilai yo percent of developmental activities pan perskem yang kita long try long kerat jom kita song hatu jaga balik ni kum state baru koi but the government will come and put the seriousness lagi kita cikir clear kita ban set up ya ki police outpost kena maneta ya ki padba na ji sha tombor hanu ko por ka violence pakan don show kena bagi mensi boleh kita do ko ada do ki por boleh ada pumla ai kata kam nei bo pumla kena bo pemon suha ai ma kita ka post ko pipi dei banle ko pemur le ka gods soba ai ma an pendat la jok kamram kadeti bar ke jinge kli ni phai ko padba kini ki isu gede ki badon hakti kini bahan pa ni jing sgi na ki wei pa balai sotu ke juman som juma ni ka por ka ban gut la sai ka sgi shmo buji balai ba completely menta ka sgi am po ba ni sim berta la berta ki ruhan aku apa ni sim berta wala mau man boycott still masih ni berta banyak donang ringkat berkirim kiria berkipai ba berkamtam berkini berdunai konmet
Mat kita boleh kilongin, kita lapoi, kita kadang per top 20. Mai kublai kerbang ki press and media, kita lawan berplay kapor jompi, lemba jompi, tu ai mani kubur kan pasat. Barkan resolution, kaba, giko kan pas ni kasi, kalau takkan ni, kajing kular ke cuma, ban ngilang balo, ninyai budin, yang ki isu bagi dia ban mereka. Ban itu ki isu kalau persoalan berba arju, kabang dia beliau, ialah kajong, ke university, habis agriculture university, lah kajong habis tak ke college, hari posted ke dia tu, ninyai ban budin. Barang ini stil reservation policy lu, ngada kerpat jom kepalok garo. Kami dia mahu apa orang nulu konflik. Lagi nanti tinggi kata sanpos nam, kau mula tak kecil rakhi jangan ni sanpos nam. Kau mentah kasih kalau lelai, memang nak tinggi man keren kau, mari kecil sisa. Ni dah ia ngasem bakal kata apa? Mereka mentah mulut bersaham, minang ia compromise, she compromise. Semua ni, kawan don hal conference table. Mana syonglang, mana perkat lang berkuno. Wan rak tak changes hari ke reservation policy. Kawan wan rak pat, mereka cipta jangan community. Kami isu perkhidmatan community garo kasih jantia. Mereka dapat perkhidmatan efficiency, hapoh administration. Bahkan kilo ke state kan long kejementoi. Ya ke state ini kecongi ya ke mentah. Bagi mentah sanpos nam ya sedin. Bagi ni ya ni sekhmat sanpos nam. Ini penting pentingna. Ini ya sekhmat om syu sedin. Namun kuat bersih sipur kapur. Aku akan menaik kublai. Yang di baru kipai pak, kipai kipai. Kibra pelaj kapur don ada bersih kerana teri kebawan bersong. Hari ini kecakar. Khasau teri hari ini kecakar. Man berpau yang terkecil bangun. Bakum lu mani bersih mentah. Yang terjadi rakhi, yang serpusnam, keserpusnam syurakhi dah maupun thawa, kisah kita perseruah kai yang pisah tingkah jumpai ba, apa lagi jemput, apa lagi hiran, apa lagi nohikai, apa lagi nation builders, maki kita bermik suruk, maki nak bernak community sa, yang kita bainom untuk kita teri, untuk kita kiti jongi, masuk bak sarkar, kadiban leh kekam. Ada isotu pemangi berang po ymlah position, ada chief minister position, ada minister position mereka bagi nohikai, ko ai ke burung atau ai ke gift tu yaki, ko ai ke gift ki kon sama, ban penjalan yang ke kerta, mana apply kam ke jongki, kublai siboi, ke burung siapapi, mereka pentingna bagi isu kini ban pendat, kumbang ide ke kamera ke deiti, bagi jengkir. Ai kublai sisir ni ke pore pi baro, ai kublai kerpang, ya ke senang. Malki dorbar senang, kapala ai soba kapala syak soba yang apa kiparo kapala kita kecing dongkam jong kapur hati kecing dawa ban penolong. Ai kublai ya baru kipalawan bersenang kam tam mersi mensyai ban menyong bang simle eno yang baru. Nangit sekian buat kibai bang simle lak poi tunang yai tuai tunang ai mensi ban nang yai sotu ya ke bangin prepare ya kata kabah. Ban ia kepadai. Namar kursi yang gikum kibriu. Ismo bunalek babah kelapiang. Rengi klet pat. Ban lek ia kepadai. Mar kadau. Minum klet ban lek babah. Ban minum klet tu ban lek ia kepadai. Nai kublai. Yai Jerman berperiak di jalan. Strong pillar Kharjana. Representative 17 North Strong Constituency. Secretary. Badana mereka Elias Susi. Berkibai-kibai para member baru. Kiblawan. Banyak orang mereka member jom CC, jom kenam balik kiwi dia. Kiblawan berperut ke por ke jompi, kasih kaya ke jompi. Kau kecing kabainom ke bagiyo, kadai tak usuk bangin penting na, nak kata kikor kikti, kipaten ke jompi. Tadi ni kertian saya sian, tungin pertalam, kumba, la pertah tu kipor apa yang yaki Hellstead. Hati kipor kiong no Hellstead, no rest. Ringan action yang kuwai pat slogan kebon no resolution no celebration tu yang orang lain no resolution no celebration no resolution no celebration no resolution no celebration kulai sibun redor dekat orang kerku yang hilang baru tu yang kedua bagi nang yang long kita gunung pertingkai dekat por kemudian nama lagi melek mengi mentah Lano pak ni
Lehraiñ imle mangi manu pat kale kulai sibon kulai sajan bu kulai torangkat on kerkurang yang ipalo kulai sibon